The Salsela United Garo People's Forum leaders today expressed their displeasure with the construction of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana road by the MP Agarwal company at Epal, Chindinagri village under the Salsela block West Garo Hills district. After receiving complaints from residents of the village, the NGOs went for inspection in the said area and found that the road had been in a very dilapidated condition due to very poor management. Speaking to media persons, UGPF President Togan CH Smarak said that the NGOs of the area have filed a complaint against the company for improper management of the road and demanded proper repairing and maintenance of the road at the earliest. Niwon lihat gimana ya? Dia main ke bawah ya. Niwon. Manja, gaul mau nak pun manja. Niwon lagi mana? Jakcik dah mana niwon? Bahan ya, kopi tak parian bang kawat kulit ni. Namanya manson. Kawat kopi tak parian. Enak kamu kau bayar lagi sulikan. Jakcik dah mana? Dia nak kau mahu sulu buat cina nangja. Ini dal unja ini mijal. Oh mijal bisa dal unja ini mijal ni dal wasan unkue. Aku coba. Nak pernah ni bo? Tadi bang ni bo kaki ni bo deh. Ini mijal bangsa deh. Kalau lagi kaki ni bo. Dia lagi kena mana? Mijal un macam mijal di dongja. Ya anti sani fish on keman dia ni bo. Anti sang jok ikut fish on dah. Anti sani zaman on lagi kena mana ya? Ya lagi ni bo. Ni bo ikut. Ya anti sang fish on keman? Acha ni gimana? Acha ni gimana? Mama nak songni kondomo? Ya songni sengaja ya nukmani yang su. Nukmani yang surang mo. Ni gimana? Mama ya kamrang kura. Nak songni develop na ramah dalangan kura. Bali bidu nak sora. Yan nak beramah angko. Kam ka niyo nak bisong baksa. Namguni ni pun basok kura akan cuma akan bisa. Akan kerja. Mana mijar ang bayan degi saya terang cungjengnya aku tidak nanangin mana gari saya tuatan cungjane orang ada ya jenjar ni badung mana yan tak peramarang. Aru ya saya meli jauh deh. Yang na yan tak pernah deh wal khana nangani mana cenga ada kan aru awak ciba sekonok sampai ciba ciba meba ya kalbat orang nangani dong ama. Iko ba bisong kalbat orang bija ekdom alam rolling kari mana yan rumah ya. Ari yang nanti ada apa meniu waciun yang nanti cocok nampili mana api bang pula. Ini dia nangkingnya tim, mana dia kira haru. Kira yang dia. Jadi down watch marus. Haru yang dua hari kalpa, aku cium dua hari kalpa, gua ina bawa nana, gua waciu tahu apa tak lian gemasa. Haru lah sore ia biar perang kalbat kana nawang ter kam rica, ia biar perang. Ya wal khana nanga, nanga. Saya tu ya di sana mana nangaro. Jadi masih ngasih apa? Aru damsai si meba kuluk menggapau. Inu kalbat khana nanga. Macam nasuran lagi ya, anda kira amarang grama kam karang kurang sun namni kamu namni cah ni bo.